Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Kongres ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Ukurtong jo Sang Hill State People's Democratic Party HSPDP na Maltha Rashan constituency uba Shakliar Warjri uban yokonya kaniki election shakayang darbar tauan ka jilla na kania ka constituency hakajing let yalap election ka jong haka rinsan ka balapnya da ka darbar shnong kinshi mauria haka arsoterik urumpang arhajar arkhulai bad habashim ya ka benta ka bakhaddu agni rinsan uloong bala lagi brave ke Khang Spah bagi Khang ki persangkat ka begila Sien bala manu Paidbah bala dala ibet ublay mga long kumunong elam nom dan manu bala bangkang kajingmet kamu bahe budon nadong senam arjar kat kendai benai Julai kajingmet ke bangadon hadu kani kasih ngadang yai ngen namar beli rambut bangan syakri hak nakam tajul pibarot nom dan bala ban bendung mesin bahaya namar kajingmet ke skem hadu kata bagi Paidbah kinomino yu bahaya bakar nyoterik kedai nandai kajing say so ha ka rap karyang kajing men ya kinong rap anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jilla lingba kajing pen mi ya ka scheme batmai farmers assistant for rural Meghalaya Hakane ka ap nyaw terek urempang, John ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.